Allah'tan keçirim suroonun eng uluu dubası bul. Allahumma ente rabbi la ilahe illa ente halaqtani ve ana abduka ve ana ala ahdika ve va'dika mastata'tu a'udhu bika min şerri ma sana'tu abu'u leke bi ni'metika aleyye ve abu'u bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Bul dubanın manisi o Allah, sen menin Rabbimsin. Senden başka sığınığa tatıktуу Kuday yok. Meni jarattın. Men senin kulunmun. Men senin milletteringdi. Sağa bergen ubadalarımdı alımdın jetişince atkaramın. Kılgan күнөөлөрүмдүн жамандыгынан senden коргоо сураймын. Мага берген жакшылыктарыңды мойнума аламын. Күнөөлөрүмдү да мойнума аламын. О Аллахым, мени кечир. Senden başka күнөөлөрдү эч ким кечирбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты: Ким ушуну күндүзү толук ишенген абалда айтып, ошол күнү жан бере турган болсо, анда ал бейиш ээлеринен болот. А эгерде кечинде толук ишенген абалда айтып, ошол түнү жан бере турган болсо, анда ал бейиш ээлеринен болот.